Salibonani bantu bakithi, salibonani sihlobo sami, salibonani bangane bami, salibonani bazali bami. Ngithi mina ngizile futhi abangaziyo nje nabakwazi ukuthi hayi umdala kababa kaShukela, yimi ubaba kaShukela wangikhona. Bana labana ebesisana sweet ohulethe ya yimi umnikazi wabo, yimi ubaba wabo, why not like yimi ubaba wabo. Okay, bafethu namhlanje ngize ngendaba emnandi enye yabantu njena. Yabona uma ubaba nomama behlala bonke, kulento eyi-1 ezenza ukuthi ubaba asatshwe abantwana. Omama lingatsho abantwana ukuthi udethu uzabe kubaba, that's not good. Lazi bobaba abantwana nizitholeni labo kwesinye isikhathi lixoxa nabo nizikholisela, not ukuthi ngawubuya ekhaya ube ngulwana umuntu uthi abantwana may obvious all of the time behlale besabana nabo. That's not good. Maintain gap lapho abantwana bephile nabo nawo phela nabo, not ukuthi uhlale every time ukhuluma ukhulumayo. That's not good. Abantwana bathandene abazali lali bathande ukuthi lokhane kunesihlalo ukubona nje lokwenzakala izinto ezi-unsensitive ukuthi umuntu nje always time hlala nje nongolana umuntu hayi, that's not good. Just umuntu kumele yenze akazenze his way, ubone ukuthi izinto zakho zi-right. Instagram, all of that channel amanye uyangithola mina just ku-channel yami, cela just ungifollowe mfowethu, ungakhohlwa ukusubscribe, ufollowe, just uqitha like i-channel yami. Ngiyabonga, ngicela nifollowe bafethu, kusho mina.